Hello gagayam at tuy manan tagayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakasma ng biyanang ganti orihinal nga kindrama iti biyag ti tao at drama amang kumusta kada kayo amin ken mangkabkablaw iti naragsak nga oras iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Cubs at Amor sana pudno nagan tintay drama ngam sakbay ti amin makablawa mampay da Edgardo Agustin dita Nueva Ecija, Leonida Carambas dita Alicia Isabela, kastamutan kani Carlito Galiema. Kastimantikunan ni Cubs at Amor. Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat baba iti pakariknaak iti ayat. Iso anada anak iti nobya. Ngam nakatumpo nga iti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo kan, Amor, honey. Wen honey, apay kasapulam ti kwarta? Un nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000 honey. Sigurado ka? Ang mga no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko okay day ta kanya kun. Ay na, I love you at talaga, Amor. Nagsingput ka. Isuan na in love ak unay kan ka. Tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas ken kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti oras sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you at talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya, apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmit kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin na sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idagtrabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanay, talaga nagbalinan nga imot ga anak ta. Manipod at danobya na. Bye-bye amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga min. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot siya ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ko nyo. Dakon ka ba ilang tagtrabaho? Napigsa kan to pa'y nga agsursur iti pakiinumam kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidam. Kitgagangay iti lakay Agbirok iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talagakit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manayin. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo song batan ti awag ko itay mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Hanya,
Unak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, isuarumwarta ita. Ah? Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko nga mininanang ko. Takanayon ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, intal lang mga ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga, Rod, my love. Ngam ilasin ta kumantitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan day jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyamanak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo anobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyamanak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko akwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adda matkit di ginatang ko akasapulan ni kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Ay wen, kumusta gaya man jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wen nanang. Kaya't ko kumanayawid dito'y balay, tap nagdan na kamin, ngam di na mat mapanawan tinana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya? Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon? Di mo maibawing iti lalaki? Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti aggustukan ka. Jak pa'y pinadas nanang, ngam panagkunak, adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Ket padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Dalagagid di nga imot day dyan anak mo. Sinugsugan siguro dyan nobya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nobya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day dyan nga ron anobya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na dyan GF na ti sweldo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nobya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Na itao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atila isidsidir mo? Agtrabaho ka kindi tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabasit laeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbaga nakam. Imbes a paginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamot nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh. Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay kumata saan ka maup-upay kanya. Santo apulos mayet. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyamanak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak ngagbayag iti yan. Agawid ak matlaad agos. Wen, uray dual daw mula iti balay. May saal daw, mabalin. Awan nga min kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kanto iti balay yun o kayat mo. Ah? Ay saanin? Adda trabaho saan?
Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apay kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, ta itaaklamanan ang makadalos iti husto. Ken adda sumangput a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor J. Nubia na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang putan na. No agarte-arte di isunti agdalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay akay anusan na. Baybay anak ka de, takayat kumulat ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaeng. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo't ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't lat aramida. Among mayait, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Ang mga no di sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inak-ag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlan no bigat na. Awan kadwa ti inak ije balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanon? Kabailak mo ti agawid a sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwag no kaya't nakmutla para ken ka no saan na. Kayat nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manugang, awan maaramidan na. Ta saan mo't nga iso ti makidan na ken ka. Siyak mo't. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. No kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, ada talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Agsina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Nobyo nakbat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon nakasta ka di. Agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat.
Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Ah? Ay, apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Iso nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, wen. Sige, ibagak sa amin. Tapno ibaken kainsan. Nakita ki din dyan hubiyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga nung nagbidutak lang. Amang ano karuprupan ako nak. Gampod no gayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't yun nakasarita kiti cellphone? Ano niya? Ubing madya nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya? Naglailo day titunggal maysa. Ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kan kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino kaniti balay tagnagan iti amor, solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yu kan kwa na. Adda ka din ni amor, kabsat. Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilemang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kan kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka kaditi agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babe. No dahin nyawid ko a babae ditoy. Awan mat. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin day dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Siyawan bayin. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok, dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto gayam. Adda siguro itayan ti sabala ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan, siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige, tani, agrobatak pa eh. Maladaw ako ni titrabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay, sanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbang nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minta anak kayo. Nga uray tumboy? Saan mo damadlaw tumboy? Babae day jay. Kaslagin to tumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin ko na. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak kao. Kaya't kulay jay para king ka. San mo't amadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila boses na tilakay. Pagan anok kumamot na jengay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay.
Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay ka ta karibalkon. Oho? Saan man? Agpaiso di pagbagat. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kit agkakarupat ha. Kitayam ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Agdajilugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay nakabalin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kang lamang sangwam ni sa amin. Ha? Ha? Ni, Anya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin sa amutan. Ay sus, itaray tayo hospital din naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nakmangayabit ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo suti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustan ti inam, amor. Nagatake, Sir Sammy. Ngam nasayaat ka nun ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay at agos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makarwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mutlang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami, sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas, inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangweng na no siyak, awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo, unti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitay nanak ko. No babae ti pakirelasyon sigurado alokwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laing ay, tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan. Tasan kayo akagura, Sir Sammy? Ah? Tangay na bayag mo nga agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro tapno aklo na kung tayat yo. Ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddotak. Natinag mo't tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor. Makaamu ka Sammy. Nagkasar kami nga rod kini Sammy. Ket no kasano ti kinasingpet na idiagayan ayat kami pay, nakarkaro itan, tagasawa kamin, ket ita adandwa ang anak mi. Jack pagbabawyan tinakiasawa kini Sammy, tanadungo nga ama kadagiti anak ko, kan nadungo nga asawa. Aging nga roden dita ti pagpatingkaan ti pakasaritaan ti biyag ko. Tigayem mo, amor. Ala gagayem ditan ti nagpatingkaan day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kan mang tarabay iti tunggal maysa.
Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Salamat itikad tayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan syempre, salamat iti suporta. Wano pa nagdangdangag kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Dario saan napud no nagan tintay drama ngam sakbay na makablawa man pa da Christine Ortigero Laureta ken ti Sibubukal la Laureta family dita Barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Da Manuel Domingo ken Merlin Domingo ken ni Jennifer Aranas dita San Juan, Batangas. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Dario, dear manang biyanang, nakababain man nga ibaga ngam syaktay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa sabali ti taratok kankwana. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Anya ti kurso nga alam inton aginrol ka Ares. Kahit ko tagbalin na pulis, iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat anak ka. Sige, tay karigatak ti mang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa yung agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na. Alsanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agbakalalaki. Kayat kumatang eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatang tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tanong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idadtadumanak nga anak na. Luputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wen nga rod no siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bagik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon ka data itirigat. Kan nalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Kat amwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita.
Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno adda malpas mo. Rigay! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasin na eh! Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Rigay! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon manlangan. Nay, ada ka mo dito waiting shed, Rikay. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabasak ti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo kay nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo, nana? Kompormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ah, ay sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatado makarating na ito'y naglakwak iti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko. Takas talaangan, daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di yung ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwak iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod idi iti panagadal ko iti high school. Insurunak idi ti kabsat di friend ko. Aya, Kay kaya't kung tag-manicure, pedicure ka sa tag-pukis. Yung tag-garten na na. San ko akalaan tag-mula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagitintid ko nga imula, Marikay. Ah? Wan dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tatang. Kaimulmulam lang, dadakkel dan. Luklukwan naksama, Trikay. Ha? Ay kwa. Sa balin sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam an imbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal ijakabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang. Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod. Kaya't nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maaddan kayon to iti professional nga anak.
Iyaon kayo to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay tatulungan na ka mangikarga ka dagito yung kargak? Ay, kuwain, maray. Mabitlaang. Oh, ano na kita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaon ta nakaapit akaon. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik mo tan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, jakam mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso aginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customary tangal daw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. Ato eh. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Kan masapsapol iti balay. Ay na, umad-adon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agipatakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imulay ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apay inlakom. Kita man kinay. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na anateng. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure gamit. Ay na. Talaga pagpungpung tuton na Krikay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Isu atulungan ta nga agipatakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka payla dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan na. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at tama na. Nang runa hindi ka bambanwagak. Ngam agkasjay kit din. Saan namot anagay at antikasjay Kurang apan iti nakaitaw na. Kahit mabalin naman akong trulan. Wano labanan ti kasjay kinatao na. No talaga mutlaan na tudyong anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. Nagkapwam ayan. Ay na, napan ko ginita ti venue, diya kasalin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wen nga rod, ang sarunumat. San pa'y nakabailan ti bagik?
Ala, ingkaasikasun nga roden dagi jay customer mo. Itay da ka pa'y lang ur-urayon. O anya, nakapanawon dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Hay, agsasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman na lang. Gapo ito'y sakripisyo kini tatang, iso anak ka Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko? Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo, tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga roden ang masapol? Umay tumutlag 66 ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make upam aminan dagiti abay, Ricky? Wan friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Jakon maka-exit ditoy. Anya? Malang, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaang to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, dayjemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magayam man ni Ares, anya paray. Ay wine, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atan. Adan profesional nga anak yaw. Wan dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya atan na paadal yaw. Wan sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali atan na pintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti di ti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak.
Ayos lang, nga oray awan maitad mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, timang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramatak iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pa ila naramraman ng tisweldo, mga sawa kan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa, lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawin. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanamijay. Inak mo't umiliw ah. Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Ngumawan pa naramanan tamit a sweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta, ay saanen, kababain. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namot mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapol yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo ngamin nagawa-awi ng anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tap no mamati kayo, urayan yu ti anak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya. Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tadaket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di da pa'y sinukatan ultimo pletik lakuma anapan ije balay da. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardeng iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukasta, addan lugan mo anak ko. Wananang, second hand. Ngam napintos pa'y laang. Baro pa'y la modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas dyan nga da serbisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Gatangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Intagrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyag mo. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyag mo. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawarin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan.
ipatpatig kayo kin ni Nanang. Ipatpatig ka ba sa ako? Kitagyaman kami. Tapos silalagip ka ka na kami. Agsubli ka nito'y balayan ako. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala na ako. Agsublikan ka na kami. Tapno masulnitak din ang kurang aking ka, nako. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kaadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laban nagakas ko ma iti panagluto ken panangidasari iti taraon na. Naragsakak taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklatta ket ita naragsak kami manen nga agdaden na ket ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isa mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Inyornos pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.